ye ke thoma ka lesego ka baka la gore ka iputsa gore o sa ga ke bangkoko baby mosadi o ke nang le ena mosadi mo botseo letshego le dira gore mogopolo wa gago o fole ge e le gore go na le tse di go imelang o ka o ka re ke wena o noši o e leng gore ga o ne mathata batho ba bangwe ba na le mathata mola ba bangwe ba re ge o nagana gore o na le mathata theeletša batho ba bangwe go motla kwa gore a gago ga se selo se se motlatso dumela ke a leboga ke a dumediša ke dumediša batheletše babogedi se se Bangkoko yo ke thabile go go bona live nene ke thabela go ba le wena go thabile nna se bona ka re ga tše ka moka ke nyakang go di tseba re tseba gore batho re na le mathata a monagano batho ba na le gore a wena ke na mathata a monagano motho mongwe le mongwe wa lebala gore re ka no ba re na le mathata a monagano e fela a fapafapana wena o tlo re botsa ka tšeo ka moka ke nyaka gore botsa gore o tswa kae gae ka baka la gore ke se segolo se se tletseng mo sa re kgone go tse gore menagano ya rena re ka e fodiša re tswela pele ra phela alright motlatso mapetla ke motlatso mapetla ga gabo ke ga matlala a napa a tsamaya a ya ka kua ga Mamabolo so gane jalo ke no sepela ke ya ka Gauteng mara ga botsebotse ke Limpopo gane jalo ke nyaka gore ke be metlhala kudu ka kua Limpopo okay ga botse wena o ngwana ka moga mapetla ba go iša ka ga Mamabolo bankisha ga matlakala jalo Mamabolo e tsena ka gore ke ga Mamabolo ke tswa ke le ga matlala ka ya ga Mamabolo o dinaga e seng ka difane dinaga e seng ka difane batho ba tlatla ba nyaka dikgomo tša bona ba boletse le go YouTube gore o kwa ga Mamabolo gane Mamabolo ye ke naga gane Mamabolo ye ke naga Thefolopo ye ke naga nna pele wena wa gola bjang le bana ba ba kae ka gae rena re go tšerile bana ba ba 5 ke nna wa bobedi ke be ke na le bomma ba re tlogetše and then re šetše ka bopapa ra ba le kgaetšedi ya rena le yona ile ya feta re šetše re le barodi ba bane wa mathomo wa bobedi wa boraro wa bone re dulela le bopapa gantši ba re mokoko a o kgone go kitimiša matsuane mara ke bona bopapa ba kgone gore e le mokoko ba sediše matsuane ke tloga ke kgantšha kudu ka bona e re nna o sa le gona ke botse ba bogedi ke botse le ba theeletše gore se se motlatso ko mongwe wa basadi ba go ikema wa rileng bopapa ba tlo jewa ke bodutu bopapa ba ka sejwa ke bodutu bomma ba sego a nyakela bopapa go motho re botse ka tabeo ke ga go tsenela je ditšhi ke nyaka go kwa yona le tseba o bolela nnete ke tlo e bolela and ge ke etswa bopapa ebile botsebotse se bana ele but no way a gone bothata dilo tše dingwe ke bona o kare go na le mathata a go idia bopapa before e ba bopapa ke mošimane it's a human being and se bona se ba tlhagelang ga ba ditšo ba le tee rena re se tsebe se se Mankoko the nights are very cold and for the fact ya gore bopapa bo mmatsamaile ebile a e re bopapa ba se ka humana bona ba jwela pele ka bophelo ba bona and ge re ka dula re le bana ba motho ra kwana and wa tseba e ba a very interesting thing because be ke sa tsebe gore banna ga ba lata basadi actually go botlhoko because you have to really go all out o check gore botsebotse papa ba ka re ke dira so go tlo kgonega na nna ke ile ka dula le bona bo papa ke motho mongwe le gore ba re go tišitše re ba le very open ka ba botšiše ka re papa ke bona o ka re mokone le ja bodutu man papa o ka re le ja ke bodutu ge ntse ke bolela le bona a ke tle nna ke tseba taba tša monagano anyway ka re ge le jewa ke bodutu le se ka ba le bothata ba go kry-a lena le tlo kumana le a re boledišaneng ka bona le gore bopapa ba bulegile gore re ka boledišana ra boledišana and then tšatši le lengwe ka bolela le bana ba gešo ga ke seno bolela le bana ba gešo ka ba ka lata mme ola le bana ba gage no bo motsebela re ka se mmolele ka leina ke e fela re no bolela gore bo motsebela ka e go šala gore wena o e ka ba motho go papa ke motsebela gana mo ke motsebela re tlhakana mo dikerekeng re dirang ka bona tlhao ya gage le right ke mmotšiša ke re jalo lena ya ba gore wa le bona ba tlhokofaletše ka mona ka re gore lena le kgotlelelo le nna re le ka dula le ba go fitlhelela because ga jalo e do ba taba ya gore le se ka nagana kudu batho re nagana ka go fapana a se tšatši le lengwe le lengwe mo o ka tsoga o kgatlhile motho o ka se tsogile o kgatlhile motho wa mogona mara se lena se ka kgonang gore lena se le thabiše se direng se lena bopapa rena ba re go tišitše ka lerato nkane bona re sa ba fe lerato nkane bona re sa ba fe thekgo yela ya gore re se ka tlhwantše re bethana bopapa ba dira ke motho se bona ba se kwang nna re sekwe and ebile ge motho o e botsebotse ebile a tlile e le ka lena bana le bona gore ba mothabela gore all right ke ene nto e kgatlhišang ke gore yena motho
ba share birthday le bomba, and they look Wow. alike, and we are enjoying gore bana ba gesho ba ile goreng ba tla ba gain a father, and le rena we are gaining a mother, and we are so happy. And ke rile mo go bone ke re le tare ka leshalla le thoma go ratana ya ba mengwaga ya e shalla thoma go tlolana ya ba gore and then ka mokana ka lena you are so willing gore le kgone go ba ka moka, and ke kwa o ka re bana ba bangwe ba ka tla ba tla ba gatelela batswadi ba bona because ke motho o na le o bona seo se bolelang se se motlatso re gatelela batswadi ba rena go se lekane le selo nna ke re ba re ke o mongwe wa bana ba e leng gore ke be ke re ka gešo ke botša bomma gore a ke tlo humana monna ka mo wa sa tsebe gore ntlo o yagile ke mang phatla dijo di rekile ke mang a tla re kena monna ka mo ya ba le gore go ba le mosadi mo bare ke se semei se a rata gore botsa gore tlogeleng go gatelela batswadi ba lena ba tlogeleng ge ba ntse ka go ratana ba ratane ka baka la gore o mongwe ga a sepetse o mongwe o swantse gore a direng a jewe ke bodutu o mongwe o swantse ra direng a jewe ke bodutu o mongwe a ka ba bola ke bolwetse ba pelo ka baka la gore o nošihle batho bešo noši ande a re re a nyatša kore wa tseba ba di o rekwa gabotse gore a re a nyatša, and e dio ba gore papa le lena tsamang le o bona mojolo morojwang ka montle ka ba bethe ke ba moya bethe ke moya, and nna ke bona ba ipsina, A ke re- and ba kgona go dula ke rata gore ge ke šetse ke tšea metla le bone ke re gape ge le ka ntshwenya moki ke tla ba tšea ke ba bušetse morago Ka re ke nna ke ba tlišitšeng. Ka re ke nna ke ba tlišitšeng. So a se ba ja gore a ke ngwana mo go bona ba sa nkiša kua le kua, Yeah. and ntho ke lemogileng ke gore batswadi ba rena ke gore e re ke bolele ka mo batswading ba rena gore ke batho ba dia diphošo, Yeah. and then le rena re ba direla diphošo, mara ntho e kgolo ke gore o tshwarele o be le lerato o kgone gore o ba kwešiše ke batswadi ba gago tlhe, because ba bangwe le bona ba na le dikgopolo ka mokgwa re tlo tšetleng re tla bolela ka menagano gore Yeah. ebile batswadi le bona ba le dikgatelelo tša mogopolo, and motho ga a gopola ka mengwaga a nang le 30 le a nang le 35 go a fapana, and gane jalo ke no nagana gore ge bophelo ba bona bo ema felelong le bona ba ema felelong ba ipsina nte ke ba botseng yone ke gore you still gonna feel another pain le tlo ka botlhoko bo bongwe gape ba go tlogela ke motho, Yeah. and then ke ka mokgwa modimo a di dirileng ka gona, mara se se leng gona ke gore ke kgatlha ke gore papa ba rata and le rena ra ba rata and re ba rateletse di botse, and yeah le batho ba bangwe ke duma o kare ba ka kwešiša batswadi ba bona ba kgona go tseba gore ebile ba re rata mara a ba re treat ka go tshwana ka baka la gore a re ba fe ka go tshwana o kry ile gore se se ka o na le koloi nna ke na mmotoro, so ba kgona gore ge ba na le something ba founele ena gore ke kgopela gore o tlo ntšee o ka se re nka le se le re founele ka moka a ke re jalo ka gore a re nne tša go tshwana ebile a re ba fe ka go tshwana jalo that is why le bona o mongwe le mongwe ba tseba gore di-strong point tša gage di-weakness tša gage di kae ebile ba tla re ga ba re ba rae motlatso o kare a ka dira eng, and then ba tle mo go nna ka saka se le gore ba tseba gore le nna ke strong ka gona nna pija e na le go tlo kry-a selo tša gago nne so ba o tla humana ba re wena ena botsebotse o tla ya wa nyalwa mara ka baka la gore o palela ke go apea, so o kuša gore ba šetse ba nyaka tše dingwe tše di botse tša go apea ba tla botša mamang o tle le dijo o tle le eng ba ka se tle mo go nna because ba tseba gore nna ke jwang, so nako ngwe o kry-a re lebelela gore o ka re mamang ba mo rata mamang a ba mo rate ke gore ke rata gore ke bolelele batswadi ka baka la gore le bona ke batho and a gona manual wa gore motswadi o swantse a dire jalo, otherwise nka be gona re le so much perfect re lebelela gore o badile chapter 1 o ka re ke itlogetse, but a gona a good or a bad parent kore ka moka wa tseba o se boledi wena a gone motho a ka bankgausi le wena a ba lengangego ya kgopola ke tshepi kore nko o napore botsa gona mo go na le ngangego ya kgopolo go na le kgatelelo ya monagano lo tse pedi tse re di arogantšha bjang okay motho ke nna ka mokgwa ke diang ka gona batho ba dikhumane ba ratsa ngaka ka baka la gore ebile a o rate go bitsiwa ngaka ga botse o yona ke re ngaka ya menagano ya rena o ipitsang re ke nna motlatso mapetla ke dia holistic and wellness specialist because go na le monagano go na le maikutlo go na le motho monagano o laola maikutlo a laola motho jalo ge nna gantši motho a tlile ke rata gore ke dire di-appointment because ke nyaka go beya motho stating se so right kore a be gabotse because ke a tseba gore o kumana motho a etla monagano wa gage botsebetse e le maikutlo kore motho o a fapafapana monagano o kgona go tšea maikutlo a gago a o iša fase ke ka lebaka leo ke boela morago ke re a se ka moka ba re naganang ento e tee mara ge re ka dula ra bontšhana
gore e dia jwang maikutlo a kgona go tšhentšha ka monagano wa rena ka gore nna monagano wa ka ke gore Ee. bo papa ba bele mosadi o and then ikgonne a kere ebile. and then ke gore papa le ka se di bolake boduta ba bophelo bo botlagate o mongwe wa khumana maikutlo a gage a se mouwe mara ka baka la gore monagano wa ka e le o tileng ra dula fase ka kgona go tšea maikutlo a gago ka go bontšha gore bona gape gane jalo a ke re ke nyakela bo papa nnese ke do nyakela bo papa gore motho mongwe a kgone gore a iphisine le bona and then wa khumana le gore maikutlo a la gago ge o e kwa monagano wa ka o kgona go tšhentšha o kwešiša wa ikwa mara so o ka humana monagano that is very rata gore bolela o kwela ka pele o rile se se leng ka monaganong wa gago Yeah, se bolele se ka baka bolele. la gore ke nyaka kwa monagano wa gago motlho mongwe o tla tšhentšha maikutlo Wa a e ka bona. Kore ke kwešiša gabotse gore go na le batho ba bantšhi ba e leng gore ba re reimetswe e fela batho ba ge ba ka ba kgausi le wena ba tla kwešiša gore bophelo ke eng ka baka la gore re imetswe ka mekgwa e fapafapaneng se se motlatso go na le batho ba e leng gore ba nka rema ke tlhogo ka baka la gore ke na le bothata ba monagano go ina le gore ke alafe se se bakileng gwegwe nna ke tlo nyaka gona dipilisi tša tlhogo o thuša bjang batho gore o kgone go tumula moduo e leng ona re o dirang gore ke feleletse ke fa le bothata bja monagano. alright ke ile ka ba le matlhatsi kudu go tlhakana le monna ba bangwe ba malao moshu leina la bona ke Jan van Bromelen ba ka kwa Montague ba be ba ile ba ga setlabelo se se kgona go goga bjoko bola bo kgone go bona gore bo ka mogare ga kgatelelo and then tše dingwe humana motho nna a sa mpotse mara ge ke itsere ka go bja mo godimo ga setlabelo sela ke scan se device a very good thing re bitša gore ke energy level indicative monitor e tlo mpotša wena le go o ka se bolele and then ke go fa a very welcoming thing gore o kgone go ba tee ke ka lebaka leo le ngwana o monnyane ga a tlile ke kgopela batswadi ka re ke kgopela go ba le ena re le ba babedi pele ke tlo kgona go kwa maikutlo a gage le ka mokgwa a naganang ka gona and then ke bolele ke mmotse ke rawa bona nna setlabelo se mpotša gore wena o re and then a re itše ke kgopela gore o mpotše gantšhi ka mogare ga consultation room ya ka go phela go ba le dikeledi and ke a thaba because ke ge motho a tla ba a ntšha maikutlo a gage tše dingwe o humana le gore monagano wa gage o mmotša tše dingwe tše e le goreng yena o tšea gore e ka ba e le tšona that is why rata gore majority rules no matter wena o ka no ba right bara ka bontšhi ba rena ge re kare tša gago a re re a se tšona e dio ba gore ke molao o swantše gore o be gona o se ka ke gatelela ka ntho ye nnyane go tshwana le mo tseleng na ke fele pelo mo tseleng a ke re ke ne maikutlo ebile re ilwa ke tše dingwe ke go itira le gore motho o tsamaya o itirela bophelo ba gage o loketse di-card box ka mola a sepela ka mola go na le ka mo masaeteng a tselo ka mothoko wa tsela go na le di-bumbers o tla mo tseleng go kgonne go mmona šuruga and then o moletse bele wa tseba maikutlo a gago a kgone go buša ke tsona tšeuwe and then go ka bona motho wa lena o se ka mo felela pelo ka baka la gore wena maikutlo a gago wa tšea wa iša godimo ka baka la gore monagano wa gago o go botša gore motho o nto a dirang a se yona ke ka lebaka leo le ba bangwe ke rata gore ge ke botša di-couple ke re don't give up so early because nto ngwe ye nnyane e ka go dia gore o feleletse o give upile mo bophelong and go šetse o humane batho accept that ke nto o e naganang and o mongwe o nagana se sengwe sa se naganang a re duleng fase re bontšhaneng wa bona ka mo go fang motlhala ka gona ka balekane o re ba botša sele batho ba bang ga ba bolele ge ba le ka gare ga dikamano a re motlho mongwe bja lebaka le motho re a re kopane motho o palela ke go fihla ka baka la mabaka a rileng o palela ke go tlhalosetša ona wena o tša sephetho sa gago o nnoši ga a tla ka baka la re o ile go motlatso ga a tla ka baka la re o ile go mangkoko ya ba le gore ngwana batho motlho mongwe bile kgoritše kotsi ya sefatanaga o bookelong ka nako wena o tša sephetho se e leng gore se gobatša wena monagano wa gago o šomašoma bjang le batho ba ba bjale ka baka la gore ba go bala ka gare ga dikamano ka baka la gore o tšea sephetho o tšea sephetho ande diphetho tšeue ka mokgore ka bjaka ke premature sephetho ke sephetho se e le goreng a se o tšho o kwešiše taba nto ya mathomo a o di o thoma ka go bitša bona e le ba babedi o bitša o motee wa ke polelela le yena nna ka baka la gore ke tla ba ke bile ke le setlabelo seo se mpontšha le nna ke bolela le wena nka ne o tšeiša dikgang ka nto ngwe le nngwe ke kgone go kwa go bolela gore monagano wa gago o ya kae ke bolele le wena o le tee ke o kwešiše gabotse gore o motho wa mohutamang ande ke be ke go ashore gore dilo tšeo di dirang is not like you are right or you are wrong ke kgopela gore o bolele ka mokgwa wena o ke kwang ka gona ka gore maikutlo a gago a tlo kgona gore thuša gore re kgone go aga se segolo ke gore o tšee sephetho sa gore
o a tseba gore o ka gare ga relationship and relationship ke body kana ba le jere ba le bapantšha le ba babedi Yeah. o ra gore tšatši lengwe e tlo lwala ge wena o ka tšea sephetho sa gore ka nnete o ra gore re tsenetšwe then it's a very good thing for nna ke bona o kare le ba babedi you won ka baka la gore ba bangwe ba gana go kare a re tsamaye re ile o nyaka thušo kae o kare wa mosadi a gana goba wa monna a gana mara ge le jere sephetho le ba babedi la re aowa a re yeng o kare re tloga re tsenetšwe ka mo gae ka baka la gore nako ngwe mongwe o naganela thoko o mongwe o naganela kae so go tlile ba le ba babedi ke ba jea ka o motee ra fetša ra dula ra ba le ke ithutetse nto ngwe ba re ke neurobrain go na le nto ngwe ba re ke neuroplasticity re thoma ka pele ka go bolela gore na wena o nyaka go fitlhelela eng se wena o nyakang o se fitlhelela o ra gore obviously ke se botse and then ke tlo go thoma ka go tšeša leeto la le wena o mpoditšeng lona and then ke gona mo ke tla bang ke practice neurobrain coaching se se motlatšoe mošomo gago o fapana bjang le di-psychologist le di-marriage ke counselors bona o kare e dio ba ntoete ka baka la gore re bereka ka maikutlo e dio ba gore nto ba re ke approach ya rena ya fapana mara ka mokana ga rena re rata go belela gore motho ka letšatši ka mafelelong a feleletše a ekwa e le motho wa mannete manyalo a sepela ga botse ka baka la gore Sathane ga bo re phela le yena Sathane re tseneletše ka gare ga manyalo Sathane o tseneletše bana ba rena ka dinotagi tše di seng ga monate Sathane o tseneletše bana ka mo dibukeng Sathane o tseneletše bana ba palela le go kolomaka ke bona o kare ke dilo tše dingwe tše di dirang dikgatelelo tša monagano ko batswadi ka gore na be re tsoga re tseba gore re fiela mokgotha re fiela mokgotha se se motlatšo bana ba tsoga ba robetše bana ba tsoga ba robedi ka stoka ba re ba tsoga kore Ba o tsoga o otswetše. tsetše kore ngwana o di o tsoga a robetše a se dire selo ga a etswa ka phapošing go ga maoto a ya ka kua moraleng a tša dijo a ya dijela ka phapošing ka gamang and then gona mowe o thome o tlalelane gore wa tseba gore keng kore nna ke rata gore a nwe le bo mama o ka re ke ge re ka ba le di-support group ka baka la gore tše dingwe tsona re le tee re ka se di fenye gore ga re dirile support group so a re ithome gore re se ka ke koša botlhoko and o bolele le batswadi ba bangwe ba le goreng re tsamaya tsela ye tee a ke re ka se tshwane ba bangwe ba bona ba bangwe ba ka gae ba kgona go tsoga ba dira mara bontšhi ba rena re bona mathata ka mo gae and tše dingwe nkare re se ka iphelela pele wa tšea gore wena o ka rago motswadi o mo right o se ke ba ke bothata bo re bo tshwereng ke ira ye re leng ka mo gare ga yona and ge o iko o kare o gateleile monagano o kgaogana le motho owe a die dilo tša gage and then le wena o dire tša gagwe tše wena o di ratang o se ka phela o rogane tšatši lengwe le lengwe because wena ntho e kgolo ye o gobatšang mmele ke kgathalelo ya monagano o khumana le gore wena o gabotse mara ka baka la gore ba le kgathalelo ya monagano go ba kudu bana ba gane jalo a re ka se ba gone mara le rena batswadi o ka re ka dula re le ngatana e tee gore ge go le jalo re bereke jwang okay se se motlatšo o šetse o boletše kore mola ka go kwang ka thomang go bolela le wena ke kweša gabotse gore gabotse wena o thušana le batho ba go fapafapana wena o thuša bana ba e leng gore mohlomong ba tla išwa ke gore se wena o fetsang go se direla papa bana ba tla išwa ke gore papa o editše mosadi o mongwe ka baka la gore mama o tlhokagetše ngwana o ba lengangego ya kgopolo ka baka la gore a nyake mama bana ba mohuta wa ba thuša bana ba e leng gore ba nna lengangego ya kgopola gore re ya go ngwana ditlhatlhopa goba re ngwadile re emetše dipoelo o kgona go ba thuša batho ba e leng gore ba yo tsena lenyalong goba ba e leng gore a lenyalo la bona le a tekateka o boletše ka setlabelwa setlabelwa se se go bontšha eng mo mothong ka baka la gore ba bangwe ba imetše ba palela ke go bolela gore go be bonolo kudu le go fetsa go thuša motho se kgona go bontšha yo subconscious gore o tla mo kae go na le tše dingwe ba re ke di-brain alpha di-brain better and all that ke kgona go bona gore melatonin wa gago o tla mo kae o le goreng o tia gore wena o kgone go fitlha mo di-hormonal tše dintšhi tše e le goreng o khumana le gore di a shorta ke mo e le gore ka kgona go dira ga botse and nto e kgolo e le goreng ka re I offer that ke taba ya di-herbs and let's say that ke kgathalelwa monagano mo e le gore swantse ke o buše ga botse ke o buše ka polelo ke go bontšhe dilo tše di botse fela le kgaogele tše le gore di tlo go latela o sa phela o se ka napa wa latlhela toulo ba ka baka la gore ke ya mathomo
bana ba banyane ba e le goreng a banya ke batswadi ba bona ntho e kgolo ke gore o humana nako nngwe batswadi ba sena approach e botse nna motswadi a rena a se a re approach nna re approachitše motswadi a rena and then le lena ba e le gore le a kwa gore ka nnete le imelwa ke maikutlo dulang fase le nyakeng borangwane le nyakeng bo malome o se ka tšhaba go bolela ka mokgwa wena o nyakang go dira ka gona o se ka tšhaba go judgeo ba re o mogolo mara mmele wa gago o re you're still a boy dula fase o bolele le bona ba be ba tšee le bana bake ba boledišane le bona gabotse ba bangwe ke go tlhoka a good approach mo baneng ba bona bana ba no re ge ba tsoga ba kry-a motho a etswa ka kamoreng ya bomma bona a gona motho e le goreng a ka se thabela seo mara a very good approach ngwana ke bona o kare ga a boledišwa gabotse ebile a boledišwa ka tlhompho a gone gore a ka ba le mathata and then le batho ba go tshwana le rena ge re kgona go tsena go ba botša go ba bontšha gore wa tseba a se gore bo papa ba tlhokofetse gore bomma ba tlhokofetse a se mafelelo a lefase le bona ba sa nyaka gore bophelo ba bona bo tswele pele a ke re I'm advocating that but nako ngwe batswadi ba rena ba feleletša ba wetse ka mogare ga mo ba sa tshwanelang go wela ka gona o khumana ge ke bona batswadi ba bantši ba rena we are HIV positive because ba rile ke a ke kutswa ya ba gore bana ba bona ba paletše ke gore ba ka ba le bona nako ngwe re kgona ke rena re mo strateng re kgona go bona dilo tša go tshwana le tšeo gore dulang le bona fase approach is the best ke bana ba lena le a ba tseba and then o dira phošo a gantšhe ke rata gore motswadi a kgopele ngwana tshwarelo go o ka bona o ile wa fapana le motswadi a go founela o ra gore ke kgopela tshwarelo o ska dira gore motswadi a feleletša e tla mo go wena a re ke kgopela tshwarelo ka baka la gore for nna ka baebele e re tlhompha papa go le mma gore o tlo phelega le lefaseng ya ngwana yona e gona ye ya gore ke botlhale o swantse o be go na le intelligence o na le wisdom ke nagana gore ba bantši gomana re berekiša our intelligence because re badile dibuka re re bo di-neuro brain what but o kry-a re leka the wisdom to say ka nnete a re lebeleleng bophelo ka mathokong a mangwe so ke rata gore e tlang re faneng botlhale re faneng the wisdom gore re kwešišaneng gore tsela ya rena e ya kae ke ka lebaka leo ke reng re a dula fase ra bolela approach ge le re bona o kare bana ba swantse re batlele ke batho bana ba bantši ganela ba sa raloka monagano ko montši because ba bona dilo tše dintšhi tše dikgolo mo godimo ga founu and di a ba gatelela ke gopola ke bona nana o mongwe a re mo go nna a paleno a šikinyega ke boditše batswadi ba ka rena ke gopola le motlogeleng le nna ntho ke mmotšišitšeng ke gore bothata ke eng a re mane motlatšo ke a tshoga ka re ke go bona gore wa tshoga a re o tshogang a re ke phela ke bona ba re ba utswa bana ge ba ile sekolong and then jalo ke bile ge ke fetša mo ke tla botša batswadi ka re report ya gage a she though ke nna le yena ile gore swantse be confidential bothata ba gage ke gore wa tshoga o dira 1 2 3 ke kgopela gore le mo approacheng ka 1 2 le nna le mofeng WhatsApp number ya ka ga e kwanye ko bolela because tše dingwe ka se le botse nna mane motlatšo tlo bolela le nna ke a tseba ene tše dingwe ka se mojaji nna le nna baka ke ba fa batho ba bangwe ka re baka ke tlo ba meta kere le nna baka ke ba fa batho ba bangwe ka gore motswadi ngwana ke ngwana wa batho ka moka le nna ke rata gore ba tlišeng le lena le kitlišeng re bontšhaneng re ska felela lefase pele ba re when you are harsh and very very negative to the world will be very harsh and negative mo go wena so go ka phela o no saga fela man se motlatša go bonele go saga fela ke tseba gore a go bonele go saga fela no ba gore tše dingwe tše a re amogeleng tše re ka se kgoneng go di fetola wa tseba ke dumela gore go na le tše dintšhi tšeo ka wa thušang batho ka tšona ba go thelete ba go bogetse gona bjale ba tlo thušega ebile ba golega e fela ge ba ka go tšaga dinomoro tša gago goba ba tseba gore go social media ba o humana bjang ba tlo golega le go feta ka baka la gore nna go bolela le wena ke bona o ka re dilo di bonolo ke no bona o ka re ka re go fetša moaoa dilo tša no sepela ka mokgo ke dinyakang ka gona kudu ka baka la gore o thuša batho ba go fapafapana ka dilo tša go fapana tša go sepelana le monagano ba bangwe a ratla re kwešiša gore ga botsege go bolelwa ka mental health ke eng mental health ba se se motlatse ba tlo go tša dilo di a kgonega dilo tša di kgonege e fela motho a ka dula le wena o tlo bona gore go a kgonega TikTok gape nna ke be ke tšhaba social media ke a o kwešiša be ke tšhaba social media because ke be ke sa nyaka motho e le gore a ka ntshepediša gore ke kgone go accepta the rejection because love is nice but the rejection ke yone e seng monate leina la clinic ya ka ke Transherb
tleliniki hebo ya o tlhoka R, and go o e tla ke kgona go tšea ke a o scanner, and ge ke o scanner ke bereka ka gore ke tla thoma pele ka monagano ke bone gore monagano o ile wa affecta jwang re kwa dilo tse dintšhi mo go rena, and then ke lebelele gore na mmele wa gago o tsamaya jwang. Mmele wa gago ke tlo tseba gore prevention is better than cure, kore go šetse o etla pele o ikwa botlhoko ke mo e le goreng re like go bonolo, because le gore ke kgona go ba le go boledišana le wena ke sa ke tla ka le manoga le botse la gore a re tlhokomele masofa rena re a kolomake, a re tlhokomele mo kae kae re a kolomake ka tsona di-herbs tša rena, and then e ile gore ke lebeletše pele gore na go mo kae. Nomoro ya ka ya mogala ke bolele okay, ke 064 500 9784, le ka nomfounela gona mo WhatsAppong go ba la nromela. Tleliniki ya ka e Tefluopo zone 1 ka mo morago ga Shoprite, and then house number 123, and then gape ke berekela le mo Gauteng. Gantši ge motho a mfounetše a mpotša gore o tla jwang, ke kgona go mo fa appointment ka baka la gore appointment e petere ka re ke rata ge ke dula ke go bontšha. Nako nngwe mmele ya rena e phela e šikinyegile, so ntle le yona mental health ke lebelela mmele ka moka gore na mmele o reng, and then mmele o tlo bolela ke tlo kwa from the brain e na le di-neurons tše dintši, and then e kgona go tseba gore mo kae go diragalang. tseng ka no ba ke kwa motlhoko ko monwaneng wa loto mogolo ya ba le gore bjoko boa kwešiša gore mo ke eng gantši khumana ebile kgara ya gago e le botlhoko o sa lemo gore ke kgara, gantši bena o re gane mongwe ke menwana, nako ngwe khumana ka morago o ikwa botlhoko no ra ke nagana gore ke berekile kudu, gantši ke diphiwo, and then nako ngwe khumana o nagana gore o rema ke eng gantši ke eng re kgona go di bona, ke kgona gore ke lebelele ke modimo fela wa re fileng botlhale ba gore re kgone go thuša setšhaba ka mokana ga rena re ba bangwe ba tlatla ka a medical way, ba bangwe ba tlatla ka herbal way, ba tla ka natural way, ka mokana ga rena re dira gore motho a kgone go ba le bophelo bo bokaone. And then ka mokgo I will be 50 soon. So ntho e le goreng ke nyaka go e dira ke gore le nna se taba tša gore a sanka ka tlhakana le ditlhotlho, ile ka tlhakana le ditlhotlho ke le banko ba ka kereke ga botse ka mokgwa wena o tsebang le go bala menagano ya botore a se ba go kobe ka phoso ka kerekeng, motho yena o naye ka baka la gore tlo no ra sa go botsa maaka wa gore aha se a ona se se bolela o ne motho šetse ba go kobile ka kerekeng ka mokgwa o bo o dirileng a re thomeka ya ka kerekeng ene jo morena ene botsebotse Jenny ya ka mo kerekeng e tlile gore ke be ke le chairperson ya bomme ka mo kerekeng ya Luther, a se kerekeng kobileng ke motho ke motho e le goreng e be le chairperson, and nna ke le chairperson ya bomme, and go tla ba letšeletše le mara ke ko o kare nna dikakanyo tša ka o phela di tšeela fatshe tšatši lengwe ka ngwala lengwalo ka mongwalele gore a boa gape nna ke ipsene ka wena, and then a thoma go nkiša dikhote, and then o thoma gona moo, and then a thoma go nkiša dikhote tšatši lengwe kare ke le kerekeng ka February a ebileng ka tsoge ke lebetse taba nka se lebeledi wa le gore ke ya mogatso re e tlhagile mo go nna, and then ka nako tshwarelo e gona but e nako ngwe tšea nako a kere, and then ba tla ba mpitša gore ba re e tla ba go nyaka a ke mo lebale se se onkile a tla nkgwatha mpotša gore ba go nyaka ka montle ge ke etswa ba re ba na le lengwalo la bare ke eng order ya gore o tsamaya order ya gore ke tsamaya ke re order jwang ka nna se ke ka ya di-court a ke tsebele gore di-court di eme jwang mara awa order e rile wena ba re o se ka tla kerekeng ka mabaka a mafeng ke dirileng ntho e kgologologologologolo ba re o na le dipampiri e ke gopele ke re o ke di-image be ke bolela ke re no nna ke bona o ka re o mmušane wa o dira eng jalo ya ba gore
ebile a gona nka se re ke ile ka bolela kudu gore ke ile ka dira eng, and then ya ba gore wa ntšha motho mongwe a re go le wena ya court a ke tsebole gore court ba dira eng ka thoma ka ya court ke fitlha court ba fitlha mola ba re aowa ye yona ya se yona a gona motho ga a kwele a imetswe ka mokana ga rena re ya kerekeng le bo radipolotiki ge ba tšhabela ka kerekeng kereke ke mo ka sekobe motho, and then ke mo ile gore ke ile ka re wa tsere ke modimo ke a leboga le gore go ile go a tlhaga ka mokgwa go tlhagang because ge nka bo sa tlhaga ka mokgwa go tlhagileng ka gona e be nka sebe ebile ka ba mo ke leng gona le yone se semankoko I don't think gore nka be ke na ke dutse le wena and then ke bogetse botsogo jalo re ka baka la gore dilo tse dingwe di a go godiša ga botse o bontšha o le ngwane mongwe go tse go lapiša ka fa boko banka kerekeng e fela re kgone ye motho o naye ka re o lapiša a ke bolele ska bolela wena ke tata ke ya ba re keng married at first sight married too short a re bjao ke na le a very ke re ke ipolele character ya ka is very good. I'm very humble from the humble beginning. I'm not judgmental and then a ke gopolo ka reng ke na le lenaba le ena motho la nkubile ka kereke ke nagana re nka mbona ka re wena o stoutu ga botse why did you do that, and then I'm very easy to go and yeah ke na le ngwana o motee ke na le motlogolo ke koko wa nka and then ke ithatela batho ke rata mnatenyana wa gore ke ipsine mara ke njwala ke tsobe so a ke tsebe gore botsebotse le night lapong ba dirang but go do ba mo go leng bosi, and then batho ba e le gore ba nthega boragadi yaka kudu borangwane yaka ba e le goreng I'm like yo big up borangwane big up boragadi yaka is like bone nko o botse batho ba ba re bogetse ngwane pele ba re theletseng gore ba subscribe gore eno ba botse re subscribang mo go YouTube ya Thobela FM ya Thobela gore ba FM motaba ka le mango go baby go tla le ba re shale morao ba re latela alright subscribe mo go taba ya ka le mango go baby subscribe mo go taba ya ka le mango go baby Thobela FM ya ka and then little lipsineng and follow ga botse wena ke wena ke santseng gore ke go lekola monagano ga ke re o lekotse batho ba bantši se se motlatso go botse bolela le wena tle wena ke dumela gore batho ka moka ba ba tsenang go wena ba imetswe ba tswa ba lokologile nna ke bona ka mokana ga bona ba itswa ba lokologile a kere ebile a sanka ka bona motho a ja sa lekologa ai bona ka morago ga lenano la lekgono o tla bo khotse batho ba bantši ke a leboga kudu ya go tshepiša yeo ebile o tlo mpotsa gore go leditše batho ba ba kae o boye o tlo mpotsa gore ke kgone go botsa batho gore tšatši le la re be re na le se se motlatso o hweditše batho ba ba ka baka la Thobela FM ke ya go leboga a gona go tshoga ga seo ba theletše le babogedi kipsene go ba le lena nna ke Mangoko baby go taba ya ka le Mangoko baby o ke se se motlatso se tsebisa tša monagano o kwele gore ko mongwe basadi ba e leng gore o kgonne gore bo papa ba ka sesoko le bomma ba tlhokagetše a ya a nyakela bo papa ge mosadi šiba le bo papa ge ba thabile le wena o ka se dira seo fitlhela re kopanela botlhanong le letlang tata